الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Селам алейкум, сайғылы жемат, жұма күні хайырлы мүбәрек olsun. Аллах субхану ва тааля бүтін бұл дүнияны, her şeyini yarattı. Ve Allah Teala bizim yaratıcımız olarak ve her şeyinin yaratıcısı olarak hakkı var seçmege onu yaratılgan şeylerden ve birinden üstünlük koymağa. Так как Всевышний Аллах наш Создатель и Создатель всего сущего, никто, как Он, имеет право избирать из своих творений что-то и превозносить его над остальными. Ақиқатен, біздің etrafımızda dinimizдің bakışına göre bazı şeylerini Allah Subhanahu Teala seçti. Ve bu seçilgen şeyler hem de insanlar arasında var, hem de yerler arasında var, hem de vakitler arasında var. Misal olarak Allah Subhanahu Teala ne kadar milyarlarla insanlar olsa da ama o insanların arasında seçti en güzel insanlarını. Ve kim bu en güzel, en aydın, en parlak insanlar? Mutlaka bu peygamberler. Allah Subhanahu Teala peygamberlik vazifesini olmayacak insana vermedi. O vakit, o devir yaşayan insanların en güzellerini seçip peygamberlik vazifesini onlara verdi. Ve var peygamberler ama onların arasında en büyük soyları var. Allah onlarını seçti ve bilgenimizde göre böyle 5 büyük peygamber var. Adam, Nuh, Musa, İbrahim, İsa, Muhammed. Onlarını Allah seçti başka peygamberlerin arasında. Allah bütün dünyanı ne kadar göremiz, denizler, bayırlar, yerler, ama bütün bu yerlerden seçti 3 yerini ve onların kıymetini başkasına göre yükselttirdi. Nasıl bu yerler? Mekke, Medine, Al-Quds. Ne kadar biz öz topraklarımızı sevmesek, misal biz bu toprakların sahipleri bizim ecdadlarımız anda yaşadı. Ama dünyada Mekke, Medine ve Al-Quds topraklarına yakın bile vargan topraklar yok. Ve bilemiz ki Allah Subhanahu Teala peygamberinden buyurgan hepsi yapkan ameller Mekke'de Al-Haram topraklarında 100.000 defa çoklaşa. Совершенное благодеяние на этой земле в 100 тысяч раз тяжелее в своей награде. Ve hakikaten yaramay şey ya da aram şey yapılgan şey o da o kadar defa ağır ola terazide. Medine'ye baksak bazı hadislerde geçe 10.000 defa, bazı hadislerde 1.000 defa geçe. Ve Al-Quds 1000 defa yapkan amel andan da çoklaşa. Allah Subhanahu wa Taala vaktini yarattı. Ve bu vakitler arasında seçti en güzel vakitler. Ve onlar hakkında bizge tarif etti. Ve şimdi biz böyle vakitte bulunamız. Bu mübarek Şaban ayıdır. Ve bu Şaban ay hakikaten insanlar, biz insan olarak, Müslüman olarak onu kıymetine sonuna barıp çıkmayımız, yetmeyimiz. Ve yazıklar olsun ki bu hafta böyle eksiklerimiz var. Bunu anlamamız, gerekli gibi anlamağanımız için ve gerekli şeyler yapmağanımız için. Ve bu ayda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam neler yapkan? Ne için bu ayda neler yapkan ve ne için bunu bugün kısmet olsa bilmeye tırışacağımız ve umut etem ki ibret alıp
дерслер алып, өз хаятымызны белкеде деңіштіріп олармыз. Біріншіден Айша анамыз радиаллаху анха ривайет ете, бақыңыз насыл хадис айтты. Мен бір вақыт көрмедім пейғамбер қачырмайып, бір ай девамында ораза тұтқаны тек Рамазан айында. Ve men onu görmedim en çok orazа tutханны Шабан ayında. То есть я не видела, чтобы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, постился беспрерывно весь месяц, кроме Рамадана. И я не видела, чтобы он постился больше, чем какой-либо другой месяц, как в месяц Шабан. Шабан ayında Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam çoxtan çok orazалар tutхан. Бүтін ай tutмаған, ama ayның çoğusu күндеріні orazа ile geçirgen. Ve şimdi evvelsi айтқаным gibi ne için Allah bu ayını seçti de onu yükselttirdi başka aylarga göre ve ne için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu ayda en çok orazasını tutaydı. Geliniz anlayın. Усама ибн Зайд радиаллаху анх Peygamberimizin sahabisi odan bir kere soragan. Ey Allah'ın Resulü dey, men seni bu ayda tutхан оразандан çok tutхан aylarda görmedim dey. О посланник Аллаха, я не видел, чтобы ты постился больше, чем в месяце Шабан, ну кроме Рамадана. Ne içindir dey öyle. Ve o nasıl cevap verdi bakınız. İnsanlar Recep ayının ve orazа ayındakin ortasında olgan ayga yazıklar olsun ki emniyet vermeler dey. Recep ayı geçti endi. Şimdi bu Şaban ayında. Ve o ayta Recep ayı ve Ramazan ayı. Şimdi Şaban ayı gelecek ayı Ramazan ayı olacak. Recep ve Ramazan ayının ortasında olgan ayga kıymet vermeler dey. Yazıklar olsun ki. Emniyet vermeler. Ama çığı var. Nasıl ama çığı? Ama bu ay insanların yapkan amelleri, yıllık yapkan amelleri Allah'a subhanahu ve ta'alaga getirile. Ve men isteyim ki dey, meni amellerim Allah'a ketkende yıllık amellerim, nasıl değil mi? Годовой отчет. Men o vakit orazalı olganımı isteyim dedi Peygamberimiz. Aha, demek ne ola bu ayda? Ne için Allah subhanahu wa ta'ala Şaban ayını seçti ve yükseltti başka aylarga göre? Ne için? Çünkü bu ay Allah subhanahu wa ta'ala melekler bizim amellerimizni Allah'a alıp keteler. Ve o için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu ayının devamında çoğusu günlerini oraza ile geçireydi. Çünkü o ayda men isteyim, meni amellerim Allah'a ketkende men orazalı olganımı. Endi düşüneyik. Allah'ın peygamberi, cennet sahibi, en güzel insanlar, çünkü bazı hadislerde geçiyor, bu bütün dünyanın hepsi insanların arasında peygamberlerden, adi insanlardan, Muhammed'den en güzel insan yoktur diye. Eğer de en güzel insan düşünse, meni amellerim Allah'a barganda men böyle güzel şekilde olayım deyip, bizler günahkarlar böyle şekilde kirmege istemeymiz mi? Özümüzni azarlamaga istemeymiz mi? Bizim aytkaным gibi годовой отчет Allah'a ketkende istemeymiz mi? Orazalı olmaga. Düşüneyik. Asıl da böyle nasıl diyeyim esabat, böyle отчетlar tek yılda bir kere ketmiyor Allah'a. Bu gün ola, haftalık ola, yıllık ola. Bakınız, misal gün. Ne vakit bizim yapkan ameller, günlük yapkan amellerimiz kete Allah'a. Bu iki namaz vaktinde, sabah namaz vaktinde ve ikindi namaz vaktinde. Ne için? Bakınız, çünkü Peygamberimizin hadisinde geçiyor. Allah subhanahu wa ta'ala insanlarga
мелеклерни коя. Ve bu melekler bizim hepsi yapkan şeylerimizni yazarlar. Ve bu melekler Allah'ın kudreti ve hikmetiyle değişiyor. Как часовые меняются. Onlar da değişirler. Ve ne vakit değişirler? Sabah namazında vaktinde ve ikindi namazında. Ve bu melekler değişkende Allah'a keteler. Ve biz yapkan amellerimiz, kunlik amellerimizni Allah'a gösterirler. Ve Allah soray, bilse bile, onlardan soray, meni kullarımını terk etkende, taşlaganda nasıl olar ediler deydi. Ve onlar aytalar Allah'a, onlar namaz kılaydı. Bakınız. Demek bizim fırsatımız var, kunlik atçotlarımız Allah'a ketkende, aynı bu vakitte melekler değişirler. Sabah namaz vaktinde ve ikindi namaz vaktinde. Var böyle hafta atçotları, hafta hesabatları ve nasıl günleri olar Allah'a kete, bu pazar ertesi ve cuma akşamı. Понедельник и четверг. Ve bu günleri Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sünnetine üzere ne yapıla? Nafile oraza var. Ve onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her daim tırışaydı. Elbette ki bu farz değil. Ama insan özü seçe ne oğa mühim ne mühim değil. Nege dikkat etmeli, nege etmemeli. Ve hafta arasında iki kere biz naçotlarımız, hesabatlarımız kete Allah'a bu pazar tersi ve cuma akşamı. Ve yılda bir kere kete. Yıllık atçotlarımız, yıllık amellerimiz ve bu aytkanım gibi Şaban ayında. Kaysı kunu tek Allah bilir. Hadiste o geçmiyor. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrarlap aytam bu ayını tırışaydı en çok günlerini oraza ile geçirmege. Ve Peygamberimiz şunu bakınız aytdı. İnsanlar Recep ve Oraza ayının ortasında olan ayga kıymet vermeler. Niçin Recep ayına kıymet verirler? Ve niçin Ramazan ayına kıymet verirler? Recep ayı bu Muharrem aylarından birisi. Один из запретных месяцев. Ve da İslam dini kelmegen vakitte bile Araplarda bu ayga şan edi. O ay cenkler toxtatılaydı, yaramaylıklar yapmağa insanlar toxtatmağa tırışaydılar ve ilahiri. Oraza ayı odan da belli. Çünkü o Kur'an ayı, bağışlaf, mağfiret ayı, oraza ayı. Ama onların ortasında mına bu ay var, Şaban. Peygamberimiz aydı, ama yazıklar olsun ki insanlar bu ayga, bu iki ay ortasında kıymetini kesmiyorlar. Yazıklar olsun. O için bakınız, tırışmak gerekmiz. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam kudret bizge tavsiyeleri bergeniyle bu ayını bu güzel şekilde geçirmeye, tırışmağa, oraza tutmağa. Ve unutmayın ki misal düşünüp bakınız. Misal sen bir şirketsin, ты предприятие какое-то. Yıllık atçotların bergende o senin bütün yıl faaliyetin kete. Biz de insan olarak Rabbimizin bizim hesabatlarımız, yıllık yapkan amellerimiz kete Allah'a, bunu unutmayın. Ve bu Şaban ayının daha bir kıymeti var. Ve bu kıymetini de kullanmak için o zaman birinciden sizge de tavsiyeler vermek isteyeyim ve nasıl bu vakit. Bakınız. Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor. Şaban ayının ortasında bir büyük gün var. В середине месяца Şaban есть величайший день. Ve o günün gecesi gecelerinin büyük gecesidir. И ночь этого дня является величайшей ночью. Ne için? Bakınız. Şimdi dikkatli olunuz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bu gecesi bağışlav beri. Дарует верующим прощение. Demek bütün günahlardan afu eti. Ve istisna ola
екі тип инсан. Венде бұға дихатлы олайық. Бірінші тип инсан кім Аллахқа ортақлық япа, ширк япа. Кім Аллахтан ғайыры бір кімсеге, бір шеге ортақлық япса, предается товарищей, о бұл категория бағышланған инсанларының категориясына у геже кірмес. Демек, Аллахтан башқасыны танымаға, гороскопларға инанмаға, амулетлер ташымаға вейлях. Бұлар hepsi ширк şeyler. Ve ikinci kategoriya boğa dikkat olayıq. O musulmanlar kimler başka musulmanlarla düşmanlık yapa, kavgalaşa ve zulümlük yapa. Başka hadiste geçe bu şeylerini taşlamamağancak. Bakınız. Ve мында мераклы şey пейда ола. Біріншіден, то есть Аллах Субхану Тааля говорит, что прощает в эту ночь грехи людей, кроме двух категорий, предающих Аллаху сотоварищей, и вторая категория, которые враждуют со своими единоверцами, ругаются, не прощают, причиняют вред, зло и тому подобное. Демек, бақыңыз, егер де біз Аллаға шүкір, умут етем ки ширк япқанлардан дегілміз, Аллахқа таныр қошмаймыз. Амма епіміз өзіміздің етрафымызға бақайық. Епімізнен мы біздің мұнасибетлеріміз güzel. Епімізнен біз güzel мұнасибетлерде bulunamыз мы яда жоқ. Душманлық араларымызда барым, ярамайлық бір кімсеге япамызым, zulüm япамызым яда жоқ. Егерде тапсақ көрсек, тырышайық бұны деңіштірмеге. Чүнки бұл гечесі аман-аман енді 5 күнден олacak. Чүнки бүгін, yanlışmasam, Шабан айының 10-cü күні. Yok, yanlış olun. 5-ci күні. Да, 10 күн бар. Bakınız, 10 күн бізде бар, bu münasibetlerimizni doğırtmağa. Bakınız, nasıl büyük nimet. Allah Teala bütün iman etkenlerini, bütün musulmanların günahlarını bağışlay. İstisna eki hatırlatam. Allah'a tanrı koşmak ve aralarda bozgunculuk yapmak, zulüm yapmak, düşmanlık yapmak ve ilahire. Eğer de bizde böyle şeyler olsa, o bağışlav için, o insan için değil, bağışlav sorayıq, barışmağa tırışayıq, daha vaktimiz var. Bu mübarek Allah'ın nimetini kaçırmayıq, sayıqlı vatandaşlar, sayıqlı dindaşlar. Bu balaban bir fırsat temizlenmege bizge. O için hepimiz düşüneyiq. Kimden bizim bağlarımız buzuq? Kimden bağlarımızını yanartmağa tazetmege kerekmiz? Ve bakınız, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam başka hadiste bizge ne buyurdu? Sizlerden bir kimse tollu tamamen imanlı olmaz, o vakit hacı öz dindaşına özüne istegenini istemesin. Не будет полноценной веры ни одного из вас, пока он не станет желать своему брату того же, чего желает себе. Bakınız, Peygamber bu hadiste geçe imanın Allah üzerinde imanımız mükemmel, совершенный, полный olmaz o vakit hacı, eğer biz bizning etrafımızda olgan dindaşlarımızga özümüzge istegenimizni istemesek. То есть, если мы не будем желать своим братьям, нашим окружающим людям, верующим, того, чего желаем себе, то наша вера не будет полноценной перед Аллахом. Yani aytayıq ki, biz aksine bizim etrafımızda olganımızga özümüzge istegenimizni istemeyip de daha düşmanlık yapsaq bir-birimizge. Siz düşünesiniz ne kadar fark? Peygamber aytты, imanınız mükemmel olmaz. Не будет совершенно, если вы даже не желаете. Ya eğer düşmanlık yapsak, o vakitte imanımız nasıl eken olmasam? Bu bir taraf ve ikinci taraf yukarı olgan hadiste Allah ayta,
епсін бағышлайын, ве истисна екі инсан. Кім ширк япа бақыңыз, ве кім душманлық өз арасында япа. Аллах Субхану тааля бір қияслар кетірсіз, какие-то аналогии, сравнения приводит, очередность. То бұл гюнахларының, яда бұл амеллерінің қиметі, яда ярамайлығы бір-бірінде яқын дәрежеде. То есть, так как Аллах приравнивает, первое, что перечисляет, это, говорит, предавание сотоварища Аллаху, и второе, вражда между вами. Біз аңнамақ керекміз не қадар буюк бір зулюмдар. Какое-то большое беда, грех и тяжкое, да, нависает. Аллах перечисляет предавание ему сотоварищей и вражда между собой. Оның үшін, сайғылы ватандашлар, түшінейік ве бұ айда өз бағларымызны, өз мұнасибетлерімізні яңартмаға, тазертмеге тырышайық. Ве хутбемнің соңында істейім бір-екі бұ айда айттым да юқары ораза или кечірмеге тырышмақ керекміз. Ве оразаның асылды, Рамазан айындағы дегіл асылды, умумен ораза ибадетінің қиметіні бір қач қысқа хадис кетіріп хатырлатмаға епімізге істейім. Біріншіден, Пейғамберіміз деген, ораза тұтыңыз, чүнки оразадан қиметлі шей тапмассыз. То есть, о верующие, поститесь побольше, так как нет ничего равного постуды. Башқа хадисте Пейғамберіміз дей, ораза тұтыңыз, чүнки ораза бұл ең güzel амеллерінден бірідір. О верующие, поститесь, так как пост это один из лучших поступков, совершаемыми людьми. Башқа хадисте Пейғамберіміз бұйыра, ким бір күн Аллахны yolunda tutsa оразаны, Аллах Субхану тааля оны дженнем атешінден 70 жылға узақлаштырып. Кто продержит один день поста на пути Аллаха, от того Аллах отдалит адский огонь на 70 лет. Ве башқа хадисте Пейғамберіміз алейхиссалату вассалам бұйыра, ким ораза тұтып өлсе, о мұтлақа дженнетке кірежек. Да, оразаның қиметі, егер де біз чоқ ораза тұтсақ, мисал оларақ, тырышсақ, ве оразалы олғанда вефат етсек, иншалла, прямой билет по хадиске көре дженнетке. Оның үшін бөле фырсатлармен құланмақ мұтлақа керекміз. Ве вақыт чоқ кетті, ама да бір қач малюматлар сізден бөлішмек істер едім, ама оларының епсінден бірданесін алмасам бөлішейім. Кечкен худбемде Раджаб айын ақында мен айтқан едім, чоқ мұсылманлар мұйым әдеселер олған еді. Әлбетте ки Аллах Субхану тааля Шабан айында да мұсылманларға чоқ ғалебелер, чоқ муафақиетлер берген ве бізнен бағылы бір вақия ақында хатырлатмақ істер едім. 10 Шабан 1100 хижри жылындан, бұл 30 май 1689 сенесі, Қырым ханы Селим Герей хан Османлы ордысымен бер 300 бинлік рус ордысыны еңді. Олар Қырымның сынырларына келе atan еділер. Ве бұл ғалебе Шабан айының 10 күнінде еді. 1689 сенесі. Оның үшін бір әлім айтқаны кебі сайғылы ватандашлар. Реджеп айы ел кебектір. Шабан айы бұлутлар кебектірдір. Ве Рамазан айы бұл яғмұр кебеді. Ве ким Реджеп айында ұрлықлар сачмаса, Шабан айында оларны суармаса, ве Рамазан айында насыл берекетлер жияжақ деп бұйырған. Оның үшін Реджеп айымыз енді кечті. Шабан айында бұлынамыз. Егер де аз біле güzel әмелеріміз олса, оларын бұ айда суарайық. Оларын бұ айда чоқлаштырайық, азырланайық. Рамазан айына ең güzel шекілде ве Рамазан айының ең бұйық, шүпесіз ең бұйық айының байлығыны, берекетіні жимаға Аллах Субхану тааля бізге епімізге
насип ейлесін. Ве хатырлатам, кенеде хутбемнің нетижесіні бу айны чоқ жарақтырыша қораза кечірмеге, ве бу ай хатырлатам, оның ортасы кечесінде Аллах Субхана Тағала бүтін иман еткенлерінің гүнахларыны бағышлай, истисна хатырлатам екі. Аллах хатаныр қошқан ве бір-бірінің арасында бозғынжылық ве зулім фесат япқан инсанларыны. Оның үшін мұнасибетлеріміз ақында да түшінейік ве оларыны доғырттырайық. Ве Аллах Субхана Тағала о мүбарек кечесі бізні мағфирет қазанғанларынан, оның бағышлауының қазанғанларынан олмаға насип ейлесін. Я айюхаллазина аману. Ве Аллах Субхана Тағала сонки айет или битермек істейм. Аллах Субхана Тағала біздерге бұйыра: Я айюхаллазина аману тақуллаха вальтанзур нафса ма тақаддама лиғат. Ей иман еткенлер, Аллахтан қорқыңыз, ве бір жан өзіні ярынға азырлығыны япқанына бақсын дей. Оның үшін бізде ярынға неге әзірлейміз? Ахиретке нелер әзірлейміз? Аллахнен көрішкенде нелер әзірлегенімізні епіміз түшінейік. Әля инна ахсанал калам ва аблаған низам каламуллахил маликил азизил аллам кама қала табарака ва та'аля фил калам ва иза қурия ал-Qur'ану фастами'у лаху ва анситу ла'аллакум турхамун. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Инна ад-дина инда Аллахи ал-Ислам. Садақаллаху ал-азим ва акимус салам.